Ukraina dan Rusia merilis perkembangan terbaru 24 jam terakhir, Jumat tanggal 25 Maret petang. Tribun Timur mengutip media resmi dua pihak. Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut, sebanyak 300 tentara Rusia meninggal. Sementara sebanyak 115 jet tempur dan 125 helikopter Kremlin ditembak jatuh selama perang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut setelah 1 bulan perang, tak lama lagi Ukraina meraih kemenangan dan mengirim pulang penjajah. Di pihak Rusia, juru bicara Kemenhan Rusia Mayor Jenderal Igor Konasenkov menyebut sehari 51 aset militer lawan dihancurkan. Operasional taktis dan penerbangan militer menghantam 51 aset militer angkatan bersenjata Ukraina. Di antaranya 2 pos komando, 3 sistem peluncuran roket ganda, 2 sistem rudal anti-pesawat Buk M1 dan 1 stasiun radar untuk penerangan target dan penargetan sistem rudal anti-pesawat S-300 di dekat Dnepropetrovsk, 3 artileri Mount D-30, 2 depot senjata rudal dan artileri, serta 26 area konsentrasi peralatan militer. Pertahanan udara Rusia berarti menembak jatuh 2 kendaraan udara tak berawak Ukraina di udara di atas Boromlia, Borshchevaya, Olesnya dan Usoki. Secara total, 261 kendaraan udara tak berawak, 204 sistem rudal anti-pesawat, 1.587 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 163 sistem peluncuran roket ganda, 636 artileri dan mortir lapangan, serta 1.397 unit kendaraan militer khusus angkatan bersenjata Ukraina hancur selama operasi, kata Igor. Russian air defense means shot down 2 Ukrainian unmanned aerial vehicles in the air over Boromlia, Borshchevaya, Oleshnya and Usoki. In total, 261 unmanned aerial vehicles, 204 anti-aircraft missile systems, 1,587 tanks and other armored combat vehicles, 163 multiple-launch rocket systems, 636 field artillery and mortars, as well as 1,397 units of special military vehicles of the armed forces of Ukraine were destroyed during the operation.